sojo sinabon savin ni khopa phat phai piwa pa pathin thangwa ni pevin khain het sano muchu jingni ko date 25 March 2023 Saturday ni hi kapu let thangkulun haukip thansung do pina kin umdinga hijin singa murbung jang khumuna he ke hojang alo theilawa bazawding ke hiji vin koi tabang jingni khoa tawni ke mansa no ma humding nom kha wale ani ki kha ding hi ti chu khain he san heve ji chu munnai le gamla ta ta ko na jang boi ta ta tawni ke mansa hum anom the hi ja chu ina boi na lo dewa het sa na ka hen nei he thai ni Sunday ang jam kinin Sunday ni ang ke kha ding hi in idamule Monday ni 27 March 2023 Ningthauka ni le ngai banga ani ke hongpan ki de tai ti chu ani ha su ke hitin chuman zomin tauna timing hi he thim lo ta ta anom ji jin het sa na hin nei bank kating every Sunday pathin ni si hi close ki kha ji e Monday apat Saturday chan haptalung ke ya hi Ningthauka ni apatna kigini chan hi ki hongji hi a timing hi jingkalang pungsegi punggit nunga pana min hongki kumpan ji tawin pungkwa pat bara chan hi min ti kumho tawpi na kinai ji hi tito ahenai lo hon ine het diwa kain het sabe hentin kiki pa nabon chawen pathin in phathei na bu hanlang nom lamang pha